Ngikubingelele mbukele umsakazo wakhe Eswatini TV. Semko simbuyisa mbukeli yakubingelela ngiyakuvusela. Ngiyakubongela mbukeli sehlelo Litsini Libandla. Ihlelo lelimbukela khona sibuka khona indzaba yetetenkolo. Sithathela khona embhalweni lokulivla uNkulunkulu. Ihlelo ngembukeli ngiba nabo bafundisi noma ke abantu abaqeqeshekile ngendaba yetetenkolo. Bese kuba nesihloko ke mbukeli bese ke ngilanza bona abafundisi bami. Sesiyasikhulumisa lesihloko. Umuntu umbukela thatha lethuba nje akubonge lapho ekhaya kusibhalela ku social media. Nakusibukela nje mbukeli siyathi ukuthi kunento ngabe uyakwenda but siyabonga kakhulu nje kusibukela qhubeka ngembukeli usibhalele silihlelo siyafuna kuva umuvo wakho ngalapho ngasekhaya ukuthi yini lesingakwenda ngalapha nathi usiphe futhi netihloko letinsha sitawukhona ukuthuthuka nathi sonke ekholweni ngale kwaloko embukeli lamuhla ke sithi sibuke indzaba yemthandazo noma pheceleti sithi prayer uyini umthandazo bakhona ke bafundisi bami labathi ayikhulumisa indzaba yayo umthandazo eceleni kwami ukhona umpostoli Timyeni suka lapha emakholweni ebandleni lase Jesus Paid for All Worship Center akahambi yedwana umpostoli wami uhamba na Apostle TV uvilakati lo suka lapha ebandleni lase New Bed Worship Tabernacle ngithatha lethuba ke ngivusele umpostoli asibonge mbuyisa ngibingelele kuwe ngibingelele nakumbukele ekhaya egameni lika Jesu ngibingelele nakumpostoli wami laceleni yinye lento kuphosa kufanane emakholweni namakhonweni into enye siyabingelela mbuyisa kuwe nembukele ekhaya egameni la Jesu amen angivusele umpostoli wami asiyabonga kakhulu mbuyisa sibingelele futhi nakumbukele ekhaya sibonge ukuthi uNkulunkulu asiphe ithuba la namhla sibe khona la sidokhuluma nathi indzaba nathi etimcoka kakhulu. Amen. 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 Mbukele ekhaya sibavusele ke bapostoli bami angivele ngene kiyo indzaba lesingayo lamuhla. Mbukele sekumsakazo Litsini Libandla sihambile ke sahamba sakibo babukeli etindzawo nasiye kito siyobuta nje ngawo umthandazo ukuthi ngabe bona bacabanga ukuthi umthandazo uyini wendani futhi umthandazo ngiyacela mbukeli ukuthi uthamele. Umthandazo kucela kuNkulunkulu tindvo lo ngatiboni ngasini tindvo lo ngatiboni but ngekuthandaza uNkulunkulu bese uyakusita akwendele leto tindvo utibone tindvo letiphatseka indlela le sikhuluma ngayo naNkulunkulu umthandazo ulenga isikhathi emaKristu acommunicate naNkulunkulu. So sanivile ke babukeli lapho ekhaya ukuthi babukeli bathi yini umthandazo nabafundisi bami ngiyakholwa ukuthi sanivile bapostoli ngabe ningathini nine sisabuka yona indzaba yemthandazo ngiyafisa singakaphendula umbuto sikubuke lapha ku Luke 11 verse 1 iBhayibheli lithi ngalinye langa Jesu bekawuthandaza enzaweni lethide Jesu ke nakabuya kwawuthandaza lomunye wabafundi bakhe wakhuluma emagama wathi inkosi cela manje usifundise ukuthandaza ngiyacela ke bapostoli bami Apostle T ukuthi manje ukhulume ukuthi ngabe vele sikhuluma ngana sikhuluma ngemthandazo njengoba sacela ukubukela nababukele angibonge mbuyisa kuwe nembukele ekhaya egameni lika Jesu ngicala nje kafishane ku commenta la ngivile kubabukeli bethu la kulebe bakubeka nomnyuthi umthandazo lokuxhumana naNkulunkulu nomnyuthi umthandazo ukucela tindvo zide uNkulunkulu empeleni vele liciniso lekuthandaza mbuyisa nembukele ekhaya masithanda kuthandaza it's a communication inkulumo sekuthi nje la sikhuluma ngaNkulunkulu kodwa kuthandaza inkulumo lephakathi kwemuntu lothandaza ku superior being la ngayibona the fact of the matter mbuyisa nembukele ekhaya ukuthi asithandaza uNkulunkulu munye sonke kodwa konke kuba ngumthandazo but nje lokuhle kakhulu ukuthi la sikhuluma ngekuthandaza uNkulunkulu losezulwini so it's a communication ngilesikhathi ukukhuluma mine ngikhuluma naNkulunkulu hayi ukuthi kukhuluma kumina kuphela kukhuluma mine naNkulunkulu naye uyakhuluma it's a communication egameni la Jesu lokusho ukuthi nangikhuluma ngenhlitiyo ngiyathandaza
uhlukene mbuyisa umthandazo in different dimensions kuyenteka ungathandaza ngenhlitiyo but nje lokumcoka leli gama lelithi kuthandaza sho ukuthi ukukhuluma kwebantu lababili kusho ukuthi kukhuluma mina sikhuluma naNkulunkulu akukhulumi mina kuphela. Okay, ngiyabonga kakhulu Pastor. Pastor Phephethe. Siyabonga kakhulu futhi sibonga naloku babukeli lasebakushido ngemthandazo naloko umfundisi la kakushoko mhlawumbe lengakugeta nje mina ukuthi umthandazo is communion with God. Leligama lithi communion lisho ukuthi sharing things in common. That's right. Uma kunebudlelwane emkhathini webantu lababili lababili bayakhulumisana. That's right. Once kwaze kwaphela umthandazo kusho ukuthi you are no longer sharing things in common. That's right. Because uma abantu bathandzana nawe nake ngaze isikhathi uyathi ukuthi noma ngabe kungasiko nganani lofuna kusho but ngalokuthi kunebudlelwane ugcina ushaya icingo ukuthi hayi bengikuvusela nje. Why? Because kunalo budlelwane lobukhona kwaze kwaphela ke lokuthi ni share tinto in common ubona ngekuthi bese kunqamuka lokukhulumisana. That's right. Bukele ekhaya uyativela ukuthi umthandazo nginobudlelwane bami naNkulunkulu. Ngiyafuna ke lapha Mnguni kubuta ukuthi leni kumele sithandaza. Angibonge mbuyisa nembukele ekhaya. I think ise kule sihloko lesiqale ngaso noma kulenzatshana lesiqale ngayo kunento lemcoka la ikhothile umpostoli wami la TV ukhuluma indzaba umpostoli ukuthi lokuthi sinebudlelwane ngilokuthi sikhulume. So lobumcoka balokuthandaza asithandazi nje ngoba sitocela khona lesesikweswele sinebudlelwane lobudlelwane bethu buqiniswa ngilothi sikhulume. So lesizathu mbuyisa nembukele ekhaya sekuthi sithandaze ukuthi sinebudlelwane naNkulunkulu. So nasinebudlelwane naNkulunkulu la kune relationship khona kunekukhuluma. Shotse awukhulumi ngoma kunesizathu sokukhuluma. Exactly mbuyisa awukhulumi ngoba kunesizathu sokukhuluma but lokuthi sinebudlelwane vele automatically kufuna sikhulume. Na ufunda iBhayibheli encwadzini ya Psalm 115 verse 16 uthi uNkulunkulu lizulu lingelami mina ngedwa kepha umhlaba nginikete emadvodzana ebantu. Lokusho ukuthi nase ngithandaza kenyalo kusuke nginiketa uNkulunkulu a legal right. That's right. To come and intervene la emhlabeni because kahle kahle lo mhlaba waniketwa mina. So nase ngithandaza sengiya uNkulunkulu kusuke sengimneta iauthority ukuthi akede ke naye atongelekelela noma akede ke naye saye angenelela la emhlabeni. Otherwise nangithulile ngingasho lutho ngekwendekela. Bukele ekhaya uyativela bapostoli baya unpack lapha ngiphethe abapostoli lapha uyeva bukele ukuthi vele lomthandazo into yabo bayayile lomthandazo. Ngiyabuya ke mbona nje yakho letitolo hlala nathi ungahambi mbukele. Sehlelweni mbukeli Litsini Libandla. Ngiyakwemukela mbukeli uthakule umsakazo wakho Eswatini TV. Sikhulumisa indzaba yemthandazo lamuhla ukuthi uyini umthandazo. Ngihleli nabo abapostoli la lapha umpostoli. Sesikhulumile ukuthi leni kumele sithandaze. Ngiyafisa ke lapha ukuthi si unpack nekusita nje umbukeli ukuthi vele kumele sithandaze kanjani. How should we pray? Asibonge mbuyisa nembukele ekhaya masigcina la singakayi ekhefini kunento lemcoka lekhulunywa ngumpostoli la nakathi kuqala lobudlelwane bese ke emva kwaloko ke sesiyathandaza sekwehla uNkulunkulu so uyeta utosida umbuzo ke mbuyisa uthi sithandaza njani sithandaza njani umthandazo mbuyisa in different dimensions noma utigaba letehlukene now lesebudlelwane simcoka kakhulu statement nawufunza incwadi emakhosi esibili lapha ku chapter I think is chapter 19 chapter 19 verse 15 liBhayibheli lithi kwahlaseleka inkosi yakaIsrael Hezekiya maketa Hezekiya tothandaza la uNkulunkulu akafika tomtshela athi hey
naba sebakhona bangihlasela. The first thing lafike wayenda waqale wandlala uNkulunkulu kuqala wathi uNkulunkulu uhlete ezulwini usuke emaphakatheni uyemaphakatheni kwangathi kude lokukhona ya waqale nje wakhuluma ngalesigaba sekwebudlelwane empostoli ukuthi ngizokhuluma naNkulunkulu kuqala asakhulumile ke nalo uNkulunkulu la nebudlelwane naye wasothi ke naba ke sebangihlasele uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu lohlete ezulwini sengikushilo ake wehle utobona naba lese bahlasele mina. Now there are different ways of praying Buyisa kahle Jesu nakabafundisa le pattern kuleli verse lesiqale ngalo ukuthi nabathi sifundise sisithandaza sithini uyasho babe wethu lo sezulwini ngalamanye amagama banika ipattern ithi niqale niaddress babe nifuna insando yakhe bese niyenda nicela usito lwaNkulunkulu. There are different dimensions of ekuthandaza. Now kunala addressa khona uNkulunkulu ukuthi sikhuluma naye nje uNkulunkulu kube nala sifuna khona insando yakhe uNkulunkulu ukuthi nyalo Nkosi ngifuna insando yakhe kube nala sicela khona athi ngihluphekile yehla ungiside. Na kushiyana lokuthi ukuphi yini lofuna kuyithandazela nyalo uthini ngilokhu understand Mbuyisa nembukele ekhalo kumcoka lothi kulesikhathi lesi ngithandaza ngithini ngitshela uNkulunkulu ukuthi ungibani ngalamanye amagama I worship him ngiyamdumisa noma ngidocela lusito noma ngidofuna kwathi kuthola insando yakhe kulesimo kudependa lokuthi ukuphi Mbuyisa yini loyithandazelako ufuna kwenteke. Amen. Ngiyabonga kakhulu Mpostoli. Ngiyacela Mpostoli nawe uchazele umbukeli. Uchaza ukuthi sithandaza kanjani. Ngiyawucizelela lokho ukuthi sithandaza ngekwenthando yaNkulunkulu. Okay. Kuthandaza insandvo yaNkulunkulu ke kuthandaza lokhu uNkulunkulu akakuthembisa. Uthandaza number 1 ngekwetithembiso takhe bese uthandaza insandvo yakhe for lesimo lesilobhekane naso. Uma ngabekisa Mbuyisa sithi le live la uNkulunkulu nakaletha kithi waletha kaSo uNkulunkulu livulekile litakithi. Now uthandaza uthi put me in remembrance of my word, meaning you flip the word of God ulibuyisele kuye njengoba lenjalo hayi ngoba akhohlwa uNkulunkulu but nakathi put me in uyati ukuthi wathini usita wena ukuthi thandaza lokulenga kuthandaza ngoba uNkulunkulu akacinzeteleki kuphendvula imithandazo yethu but ucinzetelekile kuphendvula imithandazo yakhe. Yini imithandazo yakhe ngilokulaka kusho lokulaka he will never deny himself and he will never violate his word. So nakathi ngikhumbude lokulenga kusho ngikhumbude live la put me in remembrance of my word uthi uNkulunkulu ngilive lami ngiliphakamise ngetulu kwelibito lami ngama emagama uthi kuJeremiah chapter number 1 verse number 12 uthi kuJeremiah ubona ini was Jeremiah I'm seeing an almond tree and all that wachaza waze sothi uNkulunkulu you have seen well I am watching to perform my word. Not your but my word. So nasithandaza thandaza lelivi lakhe ulibuyisele kuye bese uthandaza insandvo yakhe uthandaza kanjani insandvo yakhe uthi ku John chapter number 15 verse number 7 uthi nanihlala kimi nemavi ami ahlala kini nitawucela noma ngabe yini kubabe bese babe uyanendela kona. You see Psalms 37 verse 4 uthi delight yourself with the Lord then he will give you the desires of your heart. Ngiyathi ukuthi siyamthatha the B part of the verse lokuthi God will give me the desires of my heart. But the first part uthi delight yourself with the Lord. As you delight yourself with him kushintsha lama desires akho abe kulama desires akhe ngawe. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyabonga kakhulu Mpostoli. Mbukele ekhaya uyativela abapostoli bami lapha sebasemoyeni lento seyaflowa nje in the spirit bangathi ngabe siyaqhubeka manje ngenxa yesikhathi kufanele sisebenze ngaso sikhathi mbukele ihlala nathi ke siyabuya sajinga khona ititola ungahambi. Sehlelweni mokele Litsini Libandla. Kumhla ke mbukeli sikhulumisa indzaba nje yemthandazo noma prayer.
bapostoli bami lapha bayachaza indzaba yemthandazo bachazile ukuthi kuleni kumele sithandaze kufanele sithandaze kanjani ngiyakholwa mbukeli ukuthi kukhona lokutholako lapho ekhaya mhlambe nje lapha apostoli Myeni ngaphindze ngibude lapha ngoba ngiyakholwa ukuthi umbukeli naye ekhaya unawo umbuto ukuthi sithandaza nini ngoba ngendeka thina siyathandaza nje ebusuku kanti kufanele singathandaza ebusuku apostoli amen Mbuyisa sibonge nembukele ekhaya yahlekisa Mbuyisa yes ngumbuto lomcoka kakhulu egameni la Jesu sithandaza nini incwadi yabase Philip chapter number 6 ibeka chapter 4 verse 6 ikhuluma emagama ethi ningakhathazeki ngalutho bese ithi kuko konke ticelo tenu kunxusa kwenu nilinze ngekubonga akwadiwe uNkulunkulu bese nilinza ngekubonga now into lemcoka ke Mbuyisa umbuzo uthi sithandaza nini mina ngiyaye ngithi nasifika emthandazweni sithandaza namuhla futhi sithandaze nyalo kunjani as long kuthiwa nginamuhla iBhayibheli lithi nakuthiwa nginamhla ningaletenda inhlitiyo ibe likhulu naniva livi kusathiwa nginamuhla lalelani livi laNkulunkulu kuthandaza Mbuyisa kude isikhathi uthandaza noma kunini because it's a relationship impostoli i relationship nento la bekusengayo umpostoli uma sowukhanuka lo muntu losebudlelwaneni naye ude isikhathi sekuthi ukhuluma naye nini ungamvu nasebusuku ukuthi ngikhanuka kucoca nawe so kuthandaza Mbuyisa kude isikhathi sithandaza noma kunini ngekwebudlelwane lokumcoka uthi umpostoli we pray the word le live la uNkulunkulu ke na uhlala kimi ne live lami likuwe udawucela noma ngabe yini le live la uNkulunkulu uthi Jesu ngalenye langa ngekuphuphuma kwenhlitiyo umlomo uyakhuluma so as long ugqwelele live la enhlitweni lingaphuphuma noma kunini isikhanze seliphume ngemlomo ungaba sebusuku 12 ngiyavuka ngiyathandaza ngaba sekuseni ngiyavuka ngiyathandaza sithandaza noma kunini Mbuyisa ngiyabonga kakhulu noma kunini ngabe ungathini lapho umpostoli wami kuyibuyisela emuva kulenzaba yebudlelwane if there is something that is very painful in any relationship is silent treatment. Come on. Yo. And to be honest with you, some of us ngulunkulu is missing us because simshaya silent treatment. Abafisa kangaka ukukhuluma nathi asive and then simshaya silent treatment. In other words, in this relationship yethu na ngulunkulu Bible is they pray without ceasing. That's right. First Thessalonians 5:17 thandazani ningaphezi thandazani ngaso sonke isikhathi Jesu ke wakwena kwaba ngumkhuba now and again he will retrieve from his disciples go to a solitary place and spend time with his father why because umaintain ubudlelwane bakhe that's right so we pray always usemotweni usebathroom usekitchen kuphi use office you must always be a prayerful person. Ngiyabonga kakhulu mpostoli lapha ngiyafisa lokubuta lokho ukuthi nawuthandaza uyacimeta noma ucimete uyaguca noma uthatha buso wakho ubhekise etulo we uba kuphi le position yakho uma mhlambe lo munye uva ngathi ayi ngathi la ngimile ngeke ngive kahle enkulunkulu ngcono ngiguce phasi noma ayi asengihamba hambe kuhamba njalo lapho apostoli asibonge Mbuyisa apostoli le ibanti le ngumbuzo lomcoka lo Mbuyisa ngoba sikhuluma nembukele ekhaya lo munye usilalele nyalo mpostoli vele kunema traditions ema doctrines lentiwa ko religiously lo mnye wathi ukuthi vele awuthandaza umile awuthandaza ubuka kufuna uguqe phansi na uthandaza now impendulo yambuyisa ithi umthandazo it must not just be a religious thing but umthandazo must be a spiritual thing so akube into yako moya kungabi into lenteka ezi lisiko but akube into yako moya
sibuyela kule statement se relationship njengoba nempostoli asuka kuzo ngalokho kwebudlelwane sikhuluma nani sebudlelwaneni Mbuyisa nikhuluma ngalendlela lo fila ngayo ngaleso sikhathi now so umthandazo as a spiritual thing kutakwendeka ukuthi angithandaze ngimile akusho ukuthi angisakholwa lo moya wami uthi angithandaze ngimile kutakwendeka ngithandaze ngibuka akusho ukuthi angisakholwa kahle now ayikho indlela ke Mbuyisa lesingayibeka ukuthi sidawuthi uthandaza na uguqile uthandaza na umile because this is a spiritual thing ngiyenta ngekuthi umoya wami ungiqhuba uthini iBhayibheli lithi umoya uphephetha la uthanza khona kushiyana mpostoli ukuthi ungidise wabhekisa ku pastor mhlawumbe kwengeta lokuyela umcwa kakhulu is the attitude of your heart yabona because ngingaguqa ibinhlitiwe ibe yimini yabona but sometimes ngaguqa ngize ngente esotanda kani ngiyaqansuka lenhlitweni ngiyabalisa and all that the attitude of your heart is very important when you pray whether we are walking around whether umile or what it depends on the attitude do not detach your heart from the act yabo because the act kahle kahle akwamele ukuhambe yona phambili kulenhlitiyo lenkulunkulu la kayifunako then lokulandzelako sekungaba ngema results of ukuthi lenhlitiyo yakho ithi nyalo na ithi I must bow down I have to bow down but the most important thing lesi transacta ngayo la embusweni kaNkulunkulu is your heart emagama ngakhuluma that is why Jesu wakhuluma emagama wathi lesitukulani lesi singidumisa ngetindlebe temlomo but inhlitiyo taso tibuthe na so your heart ngiyo lele mcoka ngiyabonga kakhulu bafundisi bami ngiyafisa ukuthi ngabe siyachubeka siqhubeke ngoba ngiyabona ukuthi inenge le information so ngenxa isikhathi ngiyafisa ukuthi ihlelo lethu sishaye silibeke lapho mfundisi but singakashayi ngiyafisa lapha mpostoli ukuthi ukhutsade nanga umbukele ekhaya so uthandaze kakhulu kodwa impendulo ayiveli so uva ngazi ukuthi hayi manje I give up sale ngiyekela ukuthandaza sale nje nami ngilala ngivuke nje ungende kulula pastor asibonge Mbuyisa nembukele ekhaya what a wonderful time pastor lenzaba Mbuyisa ungathi ngasichube kadoti salelwa sikhathi kodwa nje lengingakusho Mbuyisa nembukeli wethu ekhaya ukuthi ngingaqinisekisa mbukeli ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imkhuleko nako lokumcoka Mbuyisa uNkulunkulu imthandazo uyayiphendula lokumqoka Mbuyisa ekuthandazeni kuyenteka njengoba sikhuluma nje lomnye uthi sengithandazile ungathi uNkulunkulu akangifa mina uthi Daniela ku chapter number 9 uthi nawufika kubo verse number 20 uyathandaza Daniela uyazila sekwehla ingilosi ithi ngalesikhathi uqala ukuthandaza mina uNkulunkulu wangithuma nempendulo kodwa ngize ngafika after 21 days kodwa lempendulo yaphuma ngalesikhathi uqala ukuthandaza emthandazweni Mbuyisa Mpostoli nembukele ekhaya kunana into lekuthiwa kulinza leminye imthandazo uthandaza nyalo kwenteke nyalo leminye imthanda angingasho ukuthi kwenteke nyalo angithi uthandaza nyalo imphumela uyibambe nyalo but leminye imthandazo uthandaza nyalo uviwe nyalo uphendulwe nyalo kodwa imphumela imele esikhathi lesifanele ngendeka nje lomnye uthi sekude lokwentekile akamva uNkulunkulu kana umvile lempendulo imele esikhathi lesifanele hayi ngiyakufa pastor Valelisa baba yes lokumcwaka ukuthi uyenda umthandazo ube i-lifestyle that's right ungathandazeli ngoba ufuna kubona wena nje is part of your lifestyle impilo yakho then lama results akube yimbasela that's right manje isikhathi siyashaya mbukele umuntu athathu bambukele ngibonga kakhulu kubantu labadala kusihlonipha nje kuba nathi lamhla lapha e-studio kube mnanzi kakhulu kuba nabo sikhulumisa indzaba yawo umthandazo ngiyakholwa mbukele lapho ekhaya kukhona lokutholile wakubhala phasi futhi uyawukwenda nawe ukuthi uthi umpostoli lapha umthandaza ube lifestyle embukele ekhaya ngiyabonga kakhulu nawe ekhaya sibukele nje ehlelweni lethu uqhubeka ube nathi sengumsakado eSwatini TV sibuka samaswati usale kahle mbukele